MLA ka BJP na South Shillong constituency uba Shanbor Sulai ulather ka beting e kitu ki MLA ka bagantho barbu jingkali ya u halor ka MLA skim bat ulakhon iki banbut ikunuk sa ga jungu ban tristam ban wanra iki kampen roy hapo ka constituency namar ya ka MLA skim ladathia ajingthia ru kalapoi hi ka city nag banta bat penkre ya ki skim uba Shanbor ulapun pau ya kani habakren sekelat pathai kubor hadin balawai ke jingelang jong u bat ke officer jong kitnat traikam baper jong ke sarkar jila shu ba Shanbor ula ongro baki MLA ke badon sakaliang persya kimla ban ri tngen baki dei ke badon ha kaliang persya ni bomyo long menteri hanrai ke dei ban trai system kum ki MLA ban wanra ik project baper hapo ke constituency ba ki patba jong ke constituency kinyo jing mantoi Nomor wapi kumba pilai tiap hinga soban ai ka burom ya kinong chong sinong joka 19 South Shillong constituency kibala jet hok yang ki bapet jingai ki bas ki bapet jingai ki bada jet hok yang ada jingi om da kapisa bat pilai tiap hi ka ba nganga yele election ngamju yele election da kapisa nomor ba de paj ba pen baru pulut bai sa bai dut haman lagi jaka ki be pelong meeting at their own level halagi jong dong sinong ki pelong meeting hi da bentajonga da jingi tede hangta haba ka ngajop kan pisa ngaban ail kum se brokat ngaban tre shitom mit bala sgi bagan le chudu Delhi kan le chudu ngam salia warga kumo meli teng yo nga mi pilalo ngali chong kum hakami ju pion bro sekretariat akaleng ngaya bong kuai bambati lam gi pion der bong da ba sunbor bari pile chong bagi pion ko meli ngom bali ki pion kim de ki prolog ki ben parajo nga chong bong kuai bergi mangap ki minister ki danglong meeting ki observe meeting aban ap kum kita bro ngal la ngale kita ki kayo ju muntoy patte pinong kumno kalau bapak saya balik syong bagi pion. Kalau bapak balik abi gi officer, ngangso gamblok bapak. Dak gaji trace tong pengapangan up pengan yung yo punya slok ki skim yung agi yo sanction ki ya cacat. Teka jumun toy jong no. Ka jumun toy ki pat ba. Tah bagi abang ngajob ngajob klem dak pisah tu gaji gi. Teka daw ngahabat cekri ru gaji gi. Angap te lo gaji cekri ga trace tong. Kada ko kubor kan lech ki nakaliang jong iru agi sila percaya bay yung bagi don ki MLA tengarong anumong da kerteng ngarong ngala kada ba sai mata ka don ki MLA ki bang bo bas mo usarong ba dia thok khana tang ya ka chibolang balay ko mi thok khana ya ka arspasan bolang ngade utren setar ulade biya thu lo pa nyob na min sa te number ba ki ang balay mi thu kada kada ki jinga thu ka ba benar yang ke ars dia dari mainda ngatanga mong gaja amja ayun roy pai ba ngatanga ong ya kane lajo ti skim ke ngi department fair kane ke bayo wadu MLA ba jaitu ba chong jing tiaro kada ka order ka lawan jing tia ars pasan polak bamin petrekam nalor kata sapralak kamut lailak ya sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pada ka agriculture kemudian architect scheme kemudian dapat combine lang pralak kinero gidi GML scheme bayo be hapo pitia jing tia kali citi la ora jing tia tapi kam dai tang lai lak kadi pralak te ars pasan polak la pralak kalau ars pasan po pralak kada ka pisah kada ju pai ba kabala ki ars pasan polak kabak yo be hapo jing tia ta ka citi lawan be jing tia ngapar ba ngamya keranda bagi orang tak harus pas sekolah ngalapan saya katu ngada penderekam na rubai Januari kini kita sudah benar mentagi ki orang pat kita ki MLA beli ki atu sarong tai sepulak beli ki mi atu tak harus pas sekolah kada ba arsin ka bangani atu kada reminder kada harus pas sekolah temen ta per ngaku apa nong pat latnya kada harus pas sekolah berperalak harus pas peralak te kiap tre sito bu dengan nuksa jonga ya tre sito pepinio pa digini chis pa nyo kurur bu dengan nuksa jonga tre sito ndai ba pin chu long confine ban chu hun dai te ars pa san bola ki bala chu ajing tia jonga melli bai te prala tre sito pengi ban yo skini inda pot Delhi de ban yo skim kuma yo manga na state government yo skim sok pai ba ku son si ka kawa ki skim bo per ka ba kwa yo lut ndai tangane ka kur ka de chis pa nyo kurur Nang nelolay pagkanang Delhi ka lang bon. Please come and follow me if you want a developmental scheme. What man nga? Dal fikwa ya ka roy ka pari ki scheme ban penpu penping ha konstitusi ko.
siang isurok pura kaya sia kata ka spirit de bendon MLA yaki ya ka konsensi kita chong opposition ngam la bantre ngamlong minister ngam la bantre ngamun ngam julong minister ngalong MDC tantem ngam julong minister sur sing ngalong chong opposition abang atre ngajop si job ka chong jing tre ke bitre pai bau e job tengah rong abun julong minister te haba bitre stop pai bau e skim gi wan ngajop si job te pinong pemerintah pemlawar skim ora ayu ngala ora skim pergi bun gila apa bitre stop kibun gila apa pila ora skim lecene li rupiah skim lecene rupiah skim pinong ba dona opposition mla ben skim mur kanum arais kanong ka personal performance jongki that you have to work hard bun ki department iba dan pide ben work hard sinagi DPR request ko ba kung mga try mga tinga ngaru nga ay ganang kunuksa da kabang kerpat lang yuwi MLA ru la dagi kwa ya kanong ki jingtip kumno ban move scheme kinetay kayo yung pagkapli naman ta bro perlu kabeli arso tawan yes log ngani alam mi ki sidali ru ngan yalam mi yakini ki agency jongi ki baju prepare ka DPR na kaliang jong party BJP jongi ki pele claim da siu siniaro yangi para BJP yakiruan penyarapan penkeren peniung mulai nga gampe ka kebala penyarap tengah nga ngi ka kumbang ngi ngangami khmat jong ka 19 South Chilong Conference legit yang ada kipat ba jong ka 19 South Chilong Conference kumu member jong ka Meghalaya Legislative Assembly udukhat jong ka Meghalaya Legislative Assembly kamut ka ba ngan yarap tang ibrio jong conference hang no buon pun benabar conference habo wan nang kebut ngangade MLA jong ka Meghalaya kibala ingam jupli tri ngapen yarap de kadang impo perse ka bulu blay udang bu yang ada hadang sela perse that is spirit nga kayo nyo arto kunta sakihin nyo nga pala in brok ore gari kasi janjara garu wana not east wayawan sa nga kapangala nga yali lang peniarap that spirit should be there. Okay.